If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. James 2, verse 8. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Loving Our Neighbors was written by Dave Brannon and read by Stephen Tabor. James chapter 1, verses 19 through 27. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Loving Our Neighbors, written by Dave Brannon. After a late summer thunderstorm ripped through our city, we had to deal with tree damage to our house, plus a major cleanup of our leaf and branch-strewn yard. As I spent the following day dealing with the damage and the tree debris, I tried to humor myself by repeating, "We don't have any trees." It's true. Other than 3 tiny 3-foot-tall pines, we don't have them. Yet, I spend considerable time cleaning up after storms or falling leaves due to neighbors' trees. Neighbors, how do we interact with them, even when something they've done or grown or said bothers us? Scripture is clear on this. It states, "Love your neighbor as yourself," 9 times, including Leviticus 19:18, Matthew 19:19, Mark 12:31, Galatians 5:14, and James 2:8. In fact, this is the second greatest commandment God has given us. The first is love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. One of the keys to showing love to neighbors is how we interact with them. James explains this by saying in James 1, "Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." This isn't always easy. It goes against our nature. Yet, loving our neighbor is to be our first response. As God helps us, let's shine Jesus' light of love on those who share life with us, our neighbors. Let's pray together. Dear Father, help us to love our neighbors as ourselves, showing patience, kindness, and understanding as we interact with them. May your light of love shine through us, reflecting your commandment to love others as you have loved us. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. What's bothering you about a neighbor? How can you handle this issue in love? Batoka tretirel omredel, ngaringi omredel logi wa arol, omredel logi wa sukang, omredel logi wa asenkyo. Aikal rogui, el tretirel omredel logi wa sukang, masenkyo, arogui lulir tertirarubak. Kadomesra a Biblia, el girel omredel, la romans ra trum edel klol biongel, ra gotten mor edel gegarel badse. Nkmulk mo. Arbekkel ad, agirin mol ngesengs, ra klisi, ngar omredel. Len diak omredel, diak loak a Dios. Le ger rogui,
Nangaringilo meredel amatal mara Dios. Mangigelo tok meredel a tok ra lulter ka klia Dios. Mangigelo tok a dingilo uir a karagarin moringi. Ler mga daredel a diakat tugudel albedul amru la ungil. Tabaik tugudel albedul amru la maknit. Kau reng malaka bomatak taraklisi ra meredel. Alawai say, yung ungil moru la ungil malodang asaw. Kakmal maral masaul ablol sa emrong ositi al bat sa Biblia el girir al marredel lo dolil tertir malog arog yuasyuka al marredel el madalm lo yuasyuka masenkyo arog wilo akarubak ndiak o marredel ndiak lo yuarubak al korar rarngum e vimotngei arubak amalut e malil tra mo marredel rabelu lo yuasyuka masenkyo umsulang. Omrengal Saul, ngakal naway daong, marangal ger, marbebirat teresay daong, akmal ngutial teal, emrenga sulira rokuil adamam, elmlengo sukumam bertial albulam. Tokubet sila omrengal Saul, amortirgel adalay daong wasay, rangesee, ueriyang, esuroy, ngarmadalyang, ngarbis, mangarmau. Dire kalmorar adala rablu, the artula de delil, mamadaldal. Edire kalmora MHHS family, classmates ra atres, marokuil sa alil. Kompmal masulang, elakamobe sa low eyes, selguk pa mauspe anyes. Aruba kaldios, lolmol mlamaknal tangat, tergi the rokui. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER19 @gmail.com. This is a public notice from the Republic of Palau Ministry of Finance, Property and Supply Division. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply housekeeping and feeding program supplies to MHHS for fiscal year 26 and 27. Specifications for needed items will be available after August 15th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by the ROP Hospital Trust Fund and U.S. federal grant. Invitation for bid number is IFB 27-25. Public notice is from August 1st, 2025 to August 15th, 2025. Bidding period is August 16th, 2025 to September 16th, 2025. Opening date is September 18th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on September 6th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope.
The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Kadeva sudra kamadil manwa setya kadeva sudra kamadil ol tobderngia a obat Yoshiyuki Sungino ma ngira ite Dr. Victoriano adal Bayram Robert Felix Okabe ma Koel Tule Subris ma Arut Ara Ray Holt Niratio ma ka SB Raibot ang Helbert Rong ma Uong Arngasangal Harvey ma ngirmang Moses Ludong ma ngira derbe Sabo Putotaw Marbulkur Felix Osilet ma ngira Keam Silverius Pesong ma Aruti Feliciano Watanabe el Moraroku il Admam el Gerela Asrel ma Akamaldil Raananyas Pultotaw ingi garupa kamlosme ersera kalluy el Kopsingil onge videl buir el Arra em namotroko klahamaldim o mangkat plans ma aldadu el dimo otmak emorangira atrui ma elol mel Kopsingil el alonge el buir el Arra kanyas batong el sils etial masanga di himorangira ang esar maki olngitra arbekel Admam wase meme de kasbesuda edongira akamang toko makad suda di motob gururiul mata komal besulang arupak Dios lomo kontang tergit rogui San Rurti Feliciano Watanabe. Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division, public notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply 20 each tablets for the ROP. Specifications for needed items will be available after August 6th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by the Special Education Grant. Invitation for bid number IFB 24-25. Public notice July 23rd, 2025 through August 6th, 2025. Bidding period is August 7th, 2025 through September 8th, 2025. Opening date will commence September 10th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on September 8th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. This is a public notice from the Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply pharmaceutical and medical supplies to MHHS for fiscal years 26 and 27. Specifications for needed items will be available after August 15th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by ROP Hospital Trust Fund and U.S. Federal Grant. Invitation for bid number IFB 26-25. Public notice is from August 1st, 2025 to August 15th, 2025. Bidding period is August 16th, 2025 to September 16th, 2025. Opening date will be September 17th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on September 16th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The
The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. This is a public notice from the Bureau of Human Resources, Republic of Palau. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide the Bureau of Public Health and Human Services with Palau's immunization information systems. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the Palau Health Infrastructure Federal Grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on August 19, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2025-45. Public notice is from August 4th, 2025 through August 18th, 2025. Bidding period is August 19th, 2025 through September 2nd, 2025. Bid opening will commence September 3rd, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngarulmouth, Malayoc. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to assist the Division of Project Management under Bureau of Budget and Planning with Traditional Knowledge Consultancy. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the UNEP CIS PAC 5 federal grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on August 19, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. These specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2025-47. Public notice is from August 4th, 2025 through August 18th, 2025. Bidding period will be from August 19th, 2025 through September 17th, 2025. Bid opening will commence September 18th, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngarulmouth, Malayoc. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Subdragodal magmaldil. Tia subdragodal magmaldil loltog the miar dialul alonskiota, ngingat kabuy hio pukuro, rulog the Marcelo ngirgalaw, ilapsis Vincent ito, arbadul ratablag Marino Thomas, mangirmir Basyo Kiota, el gire lagmaldile larium the Stefanus Rungula, el ngalgel amler dialul Gabriel Rungula. Ngaltargid amlos meer sera July 5, 2025, mawdengel ang aramor emlamotrok lagmaldile el morngira August 9, 2025 el Saruday, Sabadong al Silse. Mangmotwab dra 7 a.m. ratutaw, el marail morangiwal, el moklo rabliri ramo esar, e mga maldil mo yatasils e mo umdakla.
Malwaise agim sub de olngit rami wal admam raigal balu mamautrang loiti taal sang miu may madaalim edas mas miingi gal targid elguk mo adibus radalong led. Mangar along agim sub draibadul rabarak Florencio Yamada maebi rabarak Valentina Bares ngirakasaw mamosub drabek kalngal may madaalim. Agidirek kalmusub dra Murphy wasisang mamosub drabebi rakaw may madaalim mertial albula. All agim subdra arangalge langir ngamius tangadik radira sears kliw yuri marbebi ringi olangit mamay madali mertial alabula. Ngartmaw agim subdra ongeyim ngirakasaw rangul marangalge la diratyo talaw sebal marangalge la rimat sebal marangalge la wasisang sebal marangalge la mleey oob meriang mamosub dra kalngal gratabalak may madali mertial alabula. Agidirek kalmasub dra rangal grabla ratyo ra aribuk Benito obak mamgaspasub de may madali mertial alabula. Agidirek kalmasub dra rangal gray gasuk Ramasaya kumangay, mamaraw amad, mat Joseph Lee mad, mamgaspasub de may madaalim. Agidirek kalmasub dra ngira armal tianting, mamosub dra bekar adad dra armal, olangit mamay madaalim mertial alabula. Ngiwal agim sub dra ngalge lamle ngirngat kabuy hidoong wasay, ra former speaker Noah hidoong, marahil ayer dialul, mamosub dra baby rakamiw. Agidirek kalmasub dra ngalge la Arterut Buguro, marangalge lamle Vilt Kabuy Tomasa Marsay, marangalge lamle Dialul Gabriel Rangul, marangalge lamle Ebil Rulu Kiari Malil, marangalge la Dira Ete Ito, marangalge lamle Vilt Kabuy Martang Obak, Raibung Laang Doris Mad, Marbebi Ringi, Mame Roguy Madaali Mertial Albula. Ato kubet selspadam, amorangir nges Leo Rulu Jr., madalal ra adira matarang takakorulog olangit mosub drangal gamar adad may madali mertial albul. Malgayok agi masub dra ebil rulog Naomi B. Uwegi marangalgel amle koy Benjamin Mersay Wasay ra Rosemary Olgari marbebi ringi marangalgel amle rulog Johannes ngirakasaw radiray tarir Miriam Che Augusto marbebi ringi marangalgel Koryang Jacinto Radil bio la tekla kodeb marbebi ringi marangalge laurig ewat la ra ngirurik la Pedro dalngali marbebi ringi marangalge la hideo ewat la el sisinio hideo mabelinda eungel marbebi retir marangalge la remeldil ngiruwos ra Brian eungel ma obrang Antonio marbebi retir Mateo ongalung la Joshua marbebi ringi. Agidirek kalmasub dra rangalge la wadal at Tosco Sebalt, rangirgungi la Stephen Sebalt, madilik Rebecca ngirmaay tamarbebi retir. Marangalge la ubal tale, rakamdaw la Ben tale, machulita tale, marbebi retir. Marangalge la ngiratkak la Macreos, rangatibu Luel Macreos, marbebi ringi. Makavernor Henaro M. Paloy, marbebi ringi. Mgaspasub de may madaali mertial albul. Ng esa ragim subdra ngalge la ana malayong ngirgalaw, rakolas, mardabang la berano marbebi retir. Mangalge la emasyo al ngirangayang, rarabad robam, diltaprak margarete, matulik Benjamin marbebi retir olngit mamay madaali mertial albul. Ngarsu lagi masub de olngit ra Obakaramu Sydney A.E.T. Madira Ruiz, Marcelina Argenti, mamosub darbekal adadra ngarmau marangal ga may madaali mertial albula. Ayra agim subdradil Clarissa Ilong, Erdang Herman, Mabuy Kraul the Smythe Erdang, Marangalgela Johanna Rabey, Marangalgela Mledil Isik Lingiru Albab, Johanna N. Johannes, Maora Lingiru Albab, Marangalgela Dirangayang Ngirmaaw, Rayaw Erdoort Goel, Maoval Ra Ebil Rairik, Savaria Marbebi Retir, Marangalgela Moses Asuma Ramoira Marbebi Ringi. Agidirek kalmusub the former President Johnson Toribio Ngirakasaw, Maru Alel, el ngalgela ngirat matulu el ngirakasaw, olngit mamay madaalim,
marangalgela mastang, marangalgela ongulungula, marangalgela dangir wasisang, marangalgela rigel, W. Masahiro, olngit mamay madaali mertial alabula. Agivire kalmasub dra wadal adra kabow, ilong marsil, mamosub dra bekal ngalgela mler dialul ngira molaw, maliut, el ngarngi arangalgela rembiang, rangalgela rablud, rangalgela peloy, marangalgela boda. Ngas pasub the rogu el ngalgara esuroy e mutrang lelmei madaali mertial albula. Aileak letogubet el spadam, arangalgira arangalgela igartang ilodasang, amasub de olengitra adal mamra adiranga setsko tuur, makolbas Aloysius Talay, mamosub drar kalngalga, marad e may madaali mertial albula. Gramlanguy, agi masub drangira sibong lakius malsol, dira alilay Kyoko Rangil, Krete Williams, maobad mayring malsol, mamosub drar adada marangal ge may madaali mertial albula. Ngatpang agi masub drar rubiyang Hiromi Nabayama, dirangal del korang ngirablaku, madeliget Francisca Otong, mamosub drar adada marangal ge may madaali mertial albula. Imalig agi masub drar kula udal teruor ngulbay, maram ais, Linda Sakli, mamosub drar baby ragamiw, may madaali mertial albula. Yailiak kalspadam, amora mala albalu, Nathan Yuchi, mamosub drar baby ragamiw, may madaali mertial albula. Orior agim sub drar ngalgela bereng Stella Kyota, Maros Kyota, Madilmur Lugo sa isaal, marbebi retir, rangalgela Veronica Kasuma, rangalgela Susana Sikyang, marangalgela Viviana Erbalao, marangalgela Santos Ngodri, Rawo Dal Adra Urabaw, Ines marbebi ringi, marangalgela Otiwi, Ngirngangol, Ra Maong Haruwo, marbebi ringi, marangalgela Dialul, Ingrakli Emiliano, Ra Elias Salvador marbebi retir, marangalgela Mle Ngirawlaw Moses Makol, Ra Nasrin M. Noel, Madaktor Ngira Isaw Makol, Marangalgir, Marangalgela Aloysius Yosiwo Asuma, Ra Alvira Ma Alfred Asuma, Marangalgela Mle Arbudul Ratablak, Hiroshi Santos, Ra Mataarang Santos sa marbebi ringi. Marangalgelam Ler Dialul, Singenari Jose Asuma, Rahelen Rose, Magenard Sugiyama, Marangalgelama Rulud, Raagi Uldegalma, marbebi ringi. Marangalgelam Ler Dialul, Berdong, Ramilang marbebi ringi. Marangalgelam Diramagar the May, Raibadul Raidong Adolf the May, Maymeng Liora the May, marbebi retir. Ngaspasub the Rogui, May Ali Mertial Albula. Ngarkabsang agim subdra Rabey Lorenzo Katosang, Madil Odilang Edwina Katosang, Mamo subdra ngalgela Ameyu Katosang, Marangalgela Beserak, Marangalgela Imeong, Marangalgela Savang, Marbek Kalngal Gamar Adadra Odilang, May Madaalim. Agidirek Kilmasubdra ngalgela Igalaw Gitalong, Marangalgela Umay Aribuk, Marangalgela Myotel Andres, Mamkaspasub de May Madaalim Mertial Alabula. Palilyaw yagim sub drarangal gramadaliwal olengit marmosa barir lamay magim aali Mertial Alabula. Madakom malmasulang madidakausing ariselsil sa rakamaldil ra August 9, 2025 El Sabadong Alsils Saruday. Signed Redialul Alons Kyota. Kaileak letokubet sel spadam arangalgira ngalgelamle ngiratakaw rangul rigabal el morar adamam rablay rang Arabis rang esar, el girel tialgamaldile larium de Stefanos rangul, el ngalgela Gabriel rangul. Mga kalngir ngat kabuy, Hiob Bukuro, matertruy naway doong, amasub de olengit tergaw el ngiratgaw Viviano Mav, maraseng el Ignacio Anastasio, mamadraydub Eliser Ngotel, mamosub darbek el adad marangalga, may mam al mga mam Mertial Alabula. Kompmal masaw la madidgawsing erselsils rakamaldil, el August 9, 2025, el Sabadong Alsils, Saruday, el Morngira Blirir, el Ngarabalurang Iwal. Adios, lolmol malmalmos mergid rabaltiga rengaringi, malsab edel gaw baltiga reng, radalong leather rokoy. Sign, ngirngat kabuy Hiob Bukuro, tertruy naway doong.
Subdragmaldi radium de Stefanus Gabriel. Tia subdragmaldi radium de Stefanus Gabriel, loltobdringat at bos malwat talay, Miss Antonio Bells, alid adong Pedro Mreb, maratao of France talay. Magimsub de o aisrar adamamil nga radas padal, kayuk mayol dawal kmo. At targid radium de Stefanus Gabriel, amlos mer, manglamotorok lagmaldile lelmoringira Saturday, August 9, 2025. Mabadangin la 12 ra Palau Funeral Home and Chapel, ra 7 Dori, ra Tutaw, el morabliri, ran ngarangar alul, garabalu rangiwal, e mga maldil el motalyal sils, et 12 del momadakla. Malwaise agim subdrarbek al adamamal mo, may madaalim, edgay ngasew, artialbal sa el akamaldilel ngigal targid rarium de Stefanus Gabriel. Mangrar agim subdrangalgel ang loda, marokuil adamamal girel tial albula. Yaol agim subdra takriw Salvador Romokota, iadra absang Stephen Kanay, maodal raybay Harinton Olbu, malosubdrar adad elkmomay madgay ngasew. Yang gaklaw agim subdrar adad ra kablira lamolm elkmomay madgay ngasew artial alabul. Agidirek kalmasubdrar ngalgel angirak kalsong, marangalgel abalayles, elgirel tial albul. Ang iwal agim subdrar ngalgela titibaw baumert, rangalgela urey bells, rangalgela riu, marangalgela kartrut pukuro. Agidirek kalmasubdrar ngalgela rungul rigabar, rangalgela obak, rangalgela mis at taliw, marangalgela idoong wasay. Amalgayok agim subdrar ngalgela hilalm, marangalgela idub. Agidirek kalmasubdrar ngalgela kodeb ngiratarang, rangalgela ngirgungi lamkol, rangalgela samdiw, rangalgela Joseph Balaw, marangalgela albang luel. Ang esar agim subdrar rangalgela ubul, rangalgela abul mau, rangalgela ngalaw, rangalgela ngaswal yamashiro, rangalgela maraw, marangalgela ana ngirgalaw. Agidirek kalmasubdrar rangalgela tmilol, rangalgela masubda, rangalgela maruy, rangalgela baab oilow, rangalgela idiil sa amlong, rangalgela ongalibang uel, rangalgela embasyo ngirangayang, rangalgela tmodrang, rangalgela aloy, rangalgela aludong, marangalgela raasengala, ngiray walngula. Agidirek kalmasubdra malik siskat kel, makablira yabul, algirel tial albul. Agidirek kalmasubdra ngir oirem asam masang, mawadal ad hiroko hidewo, rakablira oirem, malosubdra ad algirel tial albul. Ayray agimsubdra bekal admam, algirel tial albul. Agidirek kalmasubdra rangalgela isikla ngiru albab, marangalgela ngiram mangloy. Agidirek kalmasubdra yaw or the ort koel, malosubdra adra kablira gewi, elkbomay madgay ngasew tial albul. Ang artmaw agim subdra rangalgela muutedil, elgirel tial albul. Ang ramlanguy agim subdra ngira sibong lakyus malsol, malosubdra adav, elgirel tial albul. Ang atpang agim subdra ruelel, marangalgela ueldigas alab, elgirel tial albul. Ay mali agim subdrat kula udal teruor ngulbay, marablu the marinor asengla, malo subdrar adal girel tial albul. Ablilyo agim subdra ngirablay isak sakuray, mangirasros cherom sakuray, malo subdrar adal girel tial albul. Tiang adig maldi lobanggela o manggadal blals. Magdol ngitrar bekal ad mabol kaltmo kal girela o manggadal blals. Malwayse agilmut malol ngitrar bekal admam, al ngaradas padal, gayuk mayol gabal mo. May madagay nga sewal girel tialulbong sungul ngigal targid, rarium de Stefanus Gabriel. Tialgamaldi rarium de Stefanus Gabriel, amor ngira sarude el August 9, rabliri del ngar alulg, rablu rangiwal. Madakom mal masulang, yarubak kal Dios lolmol, malumaknal tangat targid rokoy. Signed at post malwat talay. Subdragmaldi rarium de Stefanus Gabriel. Tia subdaloltob de niya raklay Rafael Bao ngirmang, maebil raklay Mitsko Walter, ramaldi le rarium de Stefanus Gabriel, el morngi ra sabadong el eti wal gabsingil ongeya el puila, August 9, 2025, rabalu rangiwal. Malwaise, yabadingel ngiga rubak, rarium de Stefanus Gabriel, at wab dramor ra ewid el klok ra tutaw, 7 a.m., el morabliri rabalu rangar alul gangiwal,
manual, mga maldil mo talyal sils, mo madakla. Magim subdra gim gawad, magim gaw gabli, lertial albula. Ang ayang alagim subdra doori simang bandari, maebi lungireng takawo, mo subdra adad, may madaalim lertial albula. Agidirek kalmusubdra ngalge labuy kar door tiyokay kloluba, mamay madakay ngasew. Ang aralong agim subdra obadal tabel, marangalgel ra orugil mamay madaalim mertial albula. Agim subdra ngalgel am yoko klolad, masenator karay mariur, mo subdra bebi rakmiw may madakay ngasew. Ang rarad agim subdra mother nga buo tami irama South Junior, Mamle Barbara nga tabalaw iskawa, mo subdra adad marangal gratublay may madakay ngasew alim mertial albula. Ang iwalet taspadalar adra ngarwi rakamaldirarium de Stefanus Gabriel. Mamgas pasub de may madaalim edakay ngasew. Amal gayok agim subdra ngalge lawudas. Mangspadala tulungal gramle raklay lomisang, ra Antonio lomisang, marangalge la Antonia Orum, Ramisya Orum, Milong Orum, Mamarsay Orum. Mamgas pasub de longal ge may madaalim edakay ngasew. Tulungal gramle ebil raboong sa adoy asanuma, rangirat talbadal St. Andres, ebil adalbay Valeria Toribio, marbebi ragmiw, rangalgela Andres Tamay, Rakloria Meriam, marbebi rakaw, rangalgel amle ebil raklay Gracia Yalab, Raolsing Yalab, Masalome Kirk, marbebi ragmiw. Mamgas pasub dalongal may madaalim medakay ngasew. Tulungal gra tangrang, eng spadala rangalgela Jesus, Ram di Raybay Benita Darom, Mosub dar baby rakaw, rangalgela Luis Philibert, ra Clever Philibert, Maluisa Kumangay, Marangal ka. Rangalgela Alangoy, ra Kingly Antonio, Maklabol Iyakar, marbebi ramiw, mamgas pasub dalongal may madakay nga sewer tial albula. Tulungal garamle raklay berel, mangspadala Basilia Tarkong, marangalgem, direkal spadala rangalgela ngiratrang godeb berel, raorib o godeb lieb, maubul godeb, marbebi ramiw. Mamgas pasub dalongal may madaalim edakay nga sew. Direkal spadala tulungal garamle ebi raklay umay rulugod, mamle raklay siyang aldeb, ra Camargel Zacarias Basilius, Maria B. Agitaya, marangalgel, rangalgel amle ebi raklay, Paulang Door, Rangiru Sakluk, Teodoro Oro Igeda, Makalbid Igeda, Marbebi Ramiw. Poligong Policarp Basilius Marangalgem, Mimong Aaron Basilius Marangalgem, Madililaw Siska Sakuma Marangalgem, Arangalgel Lamley Lilaw Leo Rulugod, Rangir Nges Leo Suu Rulugod, Malolita Rulugod, Marbebi Ramiw. Rangalgel Lamley Lilaw Severino Rulugod, Rakurkas Basilius Mabangker Rulugod, Marbebi Ramiw. Marangalgela Bonifacio Rulugod, Raumay Basilius, Marbebi Rakaw, Maebi Raklay Mitsko Walter Marangalgem. Mamgas pasub dalongal may madakay nga sew ali mertial alabul. Tulungal gramle ebi raklay yaworong kabow, Ratchan kabow, Deliget O Atalay, Mangirarisong Sigi Kasolay, Masilway Silas, Marbebi Ramiw. Mamgas pasub dalongal may madakay nga sew tial albul. Agidirek kalmasub darangal graw ulado tial albul. Mangspada rangal gela miray ra ngiraylal sa 62 Paloy, Kamadal Benedict Talay, Ogardew Patrick Talay, Machulita Talay, Marbebi Ramiw. Mosub darangal may madaalim madakay nga sew. Direkal spada larangal gelamle adalbay Thomas Talay, ra adalbay Along Talay, maaloy siya Paloy, mosub darbebi ramiw may madakay nga sewer tial albula. Agi direkal masub dara tulungal gram amle wadal adruyos, dilyaw rakasuk kumaychi. Mangspada larangal gela ayako ongklung ra Burton Milong, Burton Bruno, Christopher Tobel Tuur, Maklik Muur Ngiraydong, Marbebi Ramiw. Rangalgela Robert Kumaychi, Ragenev Kingsyo, Ngadigas Kumaychi, Makani Kosiba, Marbebi Ramiw. Rangalgela Felix Kumaychi, Rawaismen, Marbebi Rakaw. Manangalgela Paulina Kumaychi, Rawaren Kumaychi, Mamgas Pasub Dalongal, may madaali, medakay nga sew. Tulungal grabing galang ngawakla, mangspadala rangalgela Aigo, Rata areng alel,
Mosubdrar baby rakaw marangalga, may longalga madaalim edray ngasew. Agidire kal musubdra talungalga rataboet, mangspadlar ngalge lamle uwadal adra nga malas, kalaw Gabriel, ra uwadal adra nga malas, paisa ngiramayong, marbebi rakamiw marangalga. Direk kalspadlar ngalgela olbadabal ngiraget, ra Sheila Sakuma, mangiraylaw tiyan o ngiraget junior, marbebi rakamiw. Arangalgela Rosania en Olgaril, ray labalu Chef Olgaril, kayuk lechay Olgaril, bukolbalu Minister of Justice Jennifer S. Olgaril Orukm, Madarlin Oyal Miraged Marangalga. Arangalge Larolyang Paulis, Raylo Peter Miguel, Ma Berna Paulis, Marbebi Rakamiw. Arangalge Lamlerium the Moses Sam, Raking Malson Sam, Maelway Sam, Direkal Rangalge La Irene Obotang, Rakordon Obotang, Kiari Obotang, Mamila Obotang, Marbebi Rakamiw. Mamkaspasub the longal ge may madaalim edray nga se wertial alabul. Agi direct al masub dra tulungal graiblay uloong olgril sa sawo. Magi masub dra ngalge la Tosco ikyasang, ra Ambrose ikyasang, marangalgem, Severino Ikea marangalgem, Dirngat edong hinya uehara marangalgem, Cuthbert Ikea marangalgem, Diray wagay ses ikyasang marangalgem, Mistega Ikea marangalgem, Regina Radang marangalgem, Damian Machan Ikea marangalgiw. Mamgaspasub dalongal ge may madaalim medray ngasew. Direkal spa dalangalge la Riro Huloong, Ra Florencia Ramaliga marangalgem, Jacinta Riro, Stefano sa marangalgem, Kay Riro marangalgem, Kay Riro marangalgem, Machun Riro marangalgem. Mamgaspasub dalongal ge may madaalim medray ngasew. Direkal spa dalangalge la Damaso Huloong Rivera, Rachesi Rivera marangalgem, Vivian Uloong Adalbay marangalgem, Eunice Rivera marangalgem, Willie Rivera marangalgem, Maysabong Rivera Kwal, mamgaspasub dalongal ge may madaalim medray ngasew. Direkal spa dalangalge la Raymond Uloong, Ra Ivan Uloong, mosub dalangal ge may madaalim. Direkal spa dalangalge la Binggalang Sasawo, Ra Orib Sasawo, Maliboy Sasawo, Marbebi Ramiw. Mamgaspasub dalongal ge may madaalim medray ngasew. Direkal spa dala Ayano Baye marangalgem. Mamgaspasub de may madray ngasew ertial albul. Arangalge la Celine Brel, Ra Batol Brel, Motol Brel, Kyle Brel, Kiku Brel Kiota, Matuloy Brel, mamgaspasub dalongal ge may madray ngasew ertial albul. At tulungal graol nga bang ngirmang, eng spada la Raklay Bawo ngirmang marangalgem, rangalge la Cliw Talay, Ravi Ralev Lucia Yano, marangalgem, Alderin Talay, Mapol Talay, mamgaspasub dalongal ge may madray ngasew. Arangalge la Oreng Takada, Maalen Takada, Maalain Takada Naito, Maailin Takada Pascual, mamgaspasub dalongal ge may madray ngasew ertial albul. At tulungal gramle uwadal adruyos o oraw la Malaytaw, Ra Maria Tomas sa marangalgem, Lorenzo Malaytaw, Macavernor Cisco Malaytaw, mamgaspasub dalongal ge may madray ngasew. Tulungal gramle Raklay, Eusebio Termete, Tara Eriu Crispin Termete, Tamarangalgem, Maxi Taima Marangalgem, Osa Termete, Tamarangalgem, Merong Termete, Tamarangalgem, Julie Naito Marangalgem, Rangalge La Cinta Termete, Traisabong Macristi, Marbebi Ramiw, Francis Titi Termete, Tamarangalgem, Matiko Termete, Mamgaspasub dalongal, ge may madaalim, edray ngase, wertial albul. Direkal spada la tulungal gra oob, mang spada la ngalge lamle ngirusakluk, ngiraybay, Ra Ngira Marcos, Dominino Ngiraybay, Marangalgem, Adalbay Rurior Bernard Ngiraybay, Marangalgem, Ma Dominina Ngiraybay, Marangalgem. Direkal spada la rangalge la Inglong Ra Pauline Ina Rivera, Marangalgem, Arangalge lamle ngirwi malil uduy, Rasep malil marbebi rakaw, marangalga. Direkal spa dalangalge lamle ebil raklay kimi korngula, Ra isokali Augusto rngula, Mapaskwana rngula marangalgiw. Mamgaspasub dalongal ge may madaalim edray ngase wertial albul. Direkal spa arangalge la Milav Skilang, Ra Rosario Skilang Hindenburg, Mosub darangalge may. Mauel Felix Minor,
maestada may marbebi rakmiw. Mamkas pasubadalongal ge may madaalim edray nga sewer tial alabula. Agidirek kalmasubadlarangula, madiraryu, mosubdrar adad marangal ka may madaalim tial alabula. Ang esar agim subdra ngirakabow Andres Madraisaw, mawadal ad Ilong Marsil, mosubdra adad marangal ge may madaalim mertial alabula. Ayray agim subdra tuarmel Rani ngira Aryang, maebiraklay Moded Paules, mosubdra rangal ge may madaalim medray ngasew. Ang esaang agim subdra Spis Valentino ngirigiklang, mawadal at takako rulugda, mosubdrar adada marangal ge may madaalim edray nga sewertial albula. Ngartmaw, agi musubdrang ribong le Ruth Andres, mosubdrar ngalge may madaalim edray nga sew. Ang ramlunguy agi musubdrar ya other edukla, mosubdrar adada may madaalim edray nga sewertial albula. Ay malig agi musubdrar ngalge la oob, Rarubiang Hiromi Nabayama, Srideryo Rungulbay, Madirangaragiw Korang Ngirablaku, Mamgas Pasubdalongal, may madaalim medray nga sew. Agidirek kalmasubdra Ngirawa, Chesi Joseph, Maodray Mirako Jackson, Mamosubdrar adad, may madaalim ertial alabula. Aoryor agim subdray badul, Mabilung Gloria Sali, olangit mamay madaalim medray nga sew ertial alabula. Direk kalspad la President ra Senate el Hokons Baules, Madilwang Amaray Baules, mosubdrar bebi ragmiw, marangal nga may madaalim medray nga sew. Agidirek kalmasubdra Rubas Gabriel Adalbay, Maoob Rahel Besrak, mosubdrar bekal adam marangal nga may madaalim medray nga sew. Agidirek kalmasubdra Rayungla, Maebil Rayungla, mamay madaalim medray nga sew. Balilyaw agi masubdra ngir ongor, Madilekleb, mamosubdrar adad may madaalim medray nga sew. Agidirek kalmasubdra Maasil, Maruktama, Marangalge Lawudas, El Mlodiaglobas Angklir, Mamay madaalim medray nga sew, Ertial Gamaldile La Targid, Rarium de Stefanus Gabriel, El Morngi Rabliri, Ranger Alul Gangiwal, Rasabadong al August 9, 2025. Pompmal masulang, Yadios Lolomol Melobanggev, Elom Maknaltangat Targid Rokuy. Sign Raklay Rafael Bawo Ngirmang. O sisilsub Rakamaldile Larium de Stefanus Gabriel, Aloltob Dringia Waruyos Eliot Uduy, Mawadal Ad Modesta Ngirasway, El Masub Drarbek Al Admam, Rangaruyos El Kmo, Akmaldile Ngigal Ruba, Al Ngalgel Amle Wadal Ad Ngamalas Kalaw Gabriel, Amorngi Rabalu Rangiwal, El Almral Mel Sabadong, El August 9, 2025. Mangar along agim subdra Ngalgel Amle Tungalel Yas Suwe Tarimel, Ma Esang Borgas Basilius, Matadako Tatsuwo, Marangalgel, Alexis Quinto, Marbebi Rakaw, Mamkas Pasub de May. Ngiwal agim subdra Ngalgela Olgaril, Ngiratewid, Ra Lorenza Olgaril, Mistiga Olgaril Pedro, Mamosubdra Bebi Ramiw. Agidirek Kalmasubdra Ngalgela Choco Paloy, Ra Gorey Paloy Cicerson, Rangalgela Angelina Susugi, Rangalgela Tua Paloy Matul, Rangalgela Maresbang Ngiratewid, Ra Deborah Wiley, Marangalgela April Ngiratewid, Marangalgela Ngirur Ngiratewid Ngiramagati, Ra Deliget Elender Ngiramagati, Marbebi Rakaw, Mamay Madaalim Medray nga sew. Direk kalspad Rangalgela Mle Wadal Adruyos, Rangarukurong Hotel, Ra Chuli Kodeb Marbebi Rakaw, Rangalgela Myoko Tagewo, Rangalgela Tulmau Klotraul, Ra Diray Madeyu Mercy Olgaril, Mosubdra Bebi Rakaw Ma Rangalgela Otong Hotel, Ra Obak Gustav Hotel, Mamosubdra Bebi Rakaw may madaalim edray nga sew. Agidirek kalmasubdra Rangalgel Amlet Magay Ngawak Lilngay, Ra Rangalgel Adilyaw, Rakasuk Kumaychi, Rangalgel Amle Wadal Adra nga Malas, Taaboy, Tingiragev, Rangalgela Ilab, Uloong Olgaril Sasawo, Rangalgel Olngabang Ngirmang, Rangalgel Amle Wadal Adra Ngruyos o Raul Malaytaw, Rangalgel Amle Ebil Raklay Yaworong Gobo, Marangalgel Amle Raklay Eusebio Termetet, Mamgas Pasub de may madray nga sewer tial alabula. Direk kalspad Rangalgela Modedlil, El Ngalgela
di raw ulabar sa umrang taliw, mangar adok ramokot, magimsubdra en Mary taliw, mosubdra ngalgela esuroy, Tasko, Berong, Masarang taliw. Direkal mosubdra Augustin ramokot marangalgem. Rangalge layaw ang iramang, rangir oteo ta elyayob, marbebi rakaw mamgas pasubdra tial albula. Agi direkal masubdra rangal garablay ra madaramel, rarangula teo tiosuwa, mamspedia senator tap sa sungino, maodal ra kasuyo sungino o melaw, matarkaw ra Christina Bien, mamosubdra bekal ada marangal ka, marbebi ragamiw, may madaalim edray nga sew. Rangalgelam le uwadal adra nga ruyos yolsaw, rasadaria siyabang, rangalgela Rego Damasong, ra Willie Rivera, ma Vivian Rivera Adalbay, mgas pasub da marbebi ragamiw, may madray nga sew. Rangalgelam le uwaruyos timarong Adalbert, ra Marcery T. Liro, ma Ronald Timarong, mamosub dara baby ragmiw may madray nga sew. Agi direkal masub dara ngalgelam le waruyos sauramang ra wadal av modesta ngirasway mosub dara adada marangalga. Rangalgelam le ngiruyos adayao ra Gloria Meriang mamgas pasub de may madaalim edray nga sew. Rangalgelam le dira mga spar ritang baab, marangalgelam masub de baab, Marcus baab, Daro baab, Sarwang takataro, daw dalil tulmaw, mamiray yob, mamgas pasub de may madray nga sewer tial albula. Direkal sub na morablay raybay, ra ngiraybay Gregorio da Rong, maawodal adal pora, mosub drabek kal adam may madray nga sew. Direkal sub da morangar teror, ras argabur Denis Math, may laabis, Karengel Marcelus, mosub drabek kal adam marangal, may madaalim edray nga sew. Balilyaw agi masub daran ngalgela Johanna Singewo, Manihey si Singewo, marbebi ragamiw, may madray nga sew. Agi direkal masub daran ngalgela Dek Ngotel, may madaalim edray nga sew. Direkal spa dalaro ko'y ruktamal, marangal garang aruyos, ilmlodekal madungang clear. Obo modangay takang may madaalim edray nga sew tial alabul. Elmong mangulubong al-sangul ngigal targi drarium da Stefanus Gabriel. Mada komral masulang yarubak kal Dios lo manggeda rokuy. Signed Uruyos Eliot Uduy. O sisil sub drakmaldile larium da Stefanus Gabriel alol tob dringia Thomas buik pelaw obak mawadal adrang amalas Stefalisa Baysa ngiramayong. Bang ayang lengakal uwadal adrang amalas Stefalisa Baysa ngiramayong. Amsub drar the ori si mang bandari, maebi lungireng takawo, mamosub drar avada marangal ge may madaalim, edray nga sew, tialmong mungulbong ngalo avak. Ngar alo ngakal Thomas B. Obak, mawadal at Stefalisa Baysa ngiramayong, amasub dray adray rikle, Albert Maldangsang, mamosub drar avad, rangar along, may madray nga sew. Agi direct masub drar legislator ngirablaw, mamgas pasub de may. Direct kalmorangal ge lapoy, Maldangsang, Joseph Maldangsang, mamosub drar baby rakaw, may madray nga sew. Ngarar de ngakal Thomas B. Obak, amsub darakaw al mother nga buko da Tommy E. Ramang South Jr. Olingitange surakaw mamosub dar avad may madaalim edray nga sewer tel gamaldilel o alek rarium da Stefanus Gabriel. Aktirek kalmasub darakaw al esabay ray badaang mamosub darangal may madray nga sew. All yatokubets Yaawad al-adrang amala Stefalisa Baysa amar baby ringi, amasub drangira makati elbu el-savang, maodal bili blay, rasa alela arium da Stefanus Gabriel, el ngalgela kalaw Gabriel. Olangit mamosub drar avada marangal may madaalim edray nga sewer tial albul. Ngaklaw, yaawad al-adrang amala Stefalisa Baysa ngiramrong, at tukubet silmasub drar ngalgelam lerium da tiob, Joseph Tiob, Josephine Tiob,
Mamosub dra baby ramiu e may madaalim mertial albul. Ngiwal e ngakal uwadal adra ngamlas te falisa baisa ngiramyong. Amasub dra ngiratnger hiob masub da matitay Peggy Hanser. Mamosub dra adada marangal e may madakay ngasew. Aktirek kalmasub dra warriors Elliot Uduy. Mauwadal ad modesta ngirasway. Mamgas pasub ar adadra nguruyos e may madakay ngasew. Rangalgela Ana Timarong, Maronal Timarong, Mamerseri T. Liro, Mamosub dra baby ramiu. Rangalgela Oilang Skilang, Rar Leroy Skilang, Maorin the Skilang Bogs, Mgaspasub the Marbaby ramiu. Ismail Rangul, Mspedi o Damra Violet Arsilas, e may madakay ngase wertial lulbong Rarium the Stefanus Gabriel. Aktirek masub dra Madrangayul, Savior Ngiramyong, Elmis Masubda, Mabungal Balu Elma Masubda, Mosubdra baby ramiu e may madakay ngasew. Rangalgela Tulmau, sorry I lost my space, here we go. Rangalgela Tulmau, Radiray Madoyu, Mercy, Alphonse Tulmau, Magigarel Obak, Yona Tulmau, may madali madakay ngasew. Aspede kadire kalmora rangalgelamle Sigesol Inasyo Sadang, Rarweram Inasyo, Madiakon Lazarus Inasyo, Mamosub Drabepi Ramiu, e may madali madakay ngasew, Ertialgamal dile la oda Rarium the Stefanus Gabriel. Iray ya osisiul spedela wadal adra ngamalas, Stefalisa Baisa Ngiramyong, Amora Obak Radapkar, Clarence Kitalong, Maebil Radapkar, Mamosub Drar Adad, Rablay Radapkar, e may madaalim edray ngasew ertial albul. Ngaramlanguye ngakal Thomas B. Obak, amasub dra former President Johnson Toribio, mangirasibong Lacius Malsol, mamosub drar adad e may madaalim edray ngasew ertial gamaldilel o anlek, Rarium the Stefanus Gabriel. Pelilyo ya wadal adra ngamalas Stefalisa Baisa Ngiramyong, amasub dargaw al obirir Chulita Baye, mamosub drar adad Rablay Raluil, e may madaalim edray ngasew ertial lulubong Rarium the Stefanus Gabriel. Egamang lasub the mablola kalmadungang klem edi may madaalim edray ngasew ertial sils. Et malbato ka maasang maalbangaled, madidol terko kargi dararubak kal Dios. Komral masulang, edibod kasweser selsil sarakamaldil, El Sabadong, al August 9, 2025, Rablu rangar alul garangiwal. Adios lobengedel rokuy. Signed, Thomas B. Obak, wadal Stefalisa Baisa Ngiramyong. Tial subdel mulla rengstrengi, Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela Dias Broadcasting Company, Tiangas Pedirar Adlul Topdengi, Eharaorngi, Kohmal Mesulang. Subdra Kamaldil era Manases Gambard, Malwasetia Subdra Hodal, Topdengi Adingi Luz Albert Jacinto, Pastor Hubert Charles, Mangira Sibong Dial, Repat Ropam Mashol, Adalu Ultat Ngiramingyor, Ma Ngirmangang del Hayes Padsol, Ma Pastor Marcelus Ngiraingas, El Mora Ardamaman Mok Mong Manases Gambard, El Ngalgalaulang Al Us Gambard, Ma As Gambard Lul, Amlos Me Ersera, Luy Meail Gobsingil Ongawidel Buir El Arrach, Ma Apatangalang Aramor, Gamnamot Terkok Lakmandilel, El Morngira Avidel Gobsingil Ongayail Buir El Arrach, Ongawador, Imorngira Santos Porha Funeral Home, Ra Angat Kibra Idrai. Akmaldi la omu raeti klogara tutaun mo 12 hemo tabra iglesia amalgeok hemo omadak malwasa kim sudra admam raiga kidel bulu lwase bolsurir la meim kim alim hekim gaingeseu irtial masam ma ang ayang lagi sudra obakara halaw Stevenson Mokisang ma awat til ur Jones marto ori simang bandari yakuk ngiwal yakim sudra ngirai bai Gregorio darong ma wodal adra hai bai ra apora mira ma asar kabur tenis mat yakuk malgayok akim sudra ngalgala ruruk tokoy era anina Antonio marngalgala al us tokoy era
adirariu Marta ruur marangal gela akadoi tokoi era angirai kalau ansem kadoi marangal gela erung tokoi era adiradal bo tekla kode marangal gela ardial tokoi era tiratngir blanda blesam marangal gela isimang ngir oraan era amonika isimang marangal gela otri tokoi era Herminia Basilius ya kuk ang esar ya kim subdra pastor Billy Quarte marangal gela arolmi emasyool marangal gela akarkar lul ya oreora kim subdra aisbong murako osyar marangal gela hangir mukur sket marangal gela ataro ngiraingas masetsko tuul penitat rong ma ay matugur atay taro ya kukiray ya kim subdra harap al takeo ngir mukur ma almal mioter klolad tay tarimel ma helmer lul ma awong right quarte ya kukimlig agim subdra argodol al senardo ngira alsaw idu et pison marangal gela ahambret senior loasem kasusub del beklat marbebi regamiu ememda alimata kaing seu ailak sub malwaise tia asub al tobderngia Diradal bo tekla kote ma ading ilius el Albert Jacinto el mora hablara anget edong era angerbet rading ilius Eugene Uehara madil selong ma ay adradar bay el Ignatius ngirmeril ma dili adal Judy ngirmeril ma arudel ngir abab prong ol ma rudel sairong yada lo asem kasusub del beklad ma bebir gamiu hemta alimet kaing seu atogubets lilak subd amora angar along malwais etia subdalol top dergi adira del bo tekla ma mangir ngabat el Howard Charles el mora ar ire era angar badal Davis Uehara ma ubad el yorang miner angarard ya osisiul subda mora amadar ngabugo del Tamir Mangasau Junior mamle el Laura Hideos diakon el Oda Duley Subris mardaray trir el Yutaka Mangloy yakuk miun sagi direk el musubdar gaul el wanita angir elui ma yo ngiraidong Asem kaspusud kamiu marbebi kamiu ememda alim etagaing seu akmendilela manases ngabarda mlamotrgok morngir evidel kopsingil ongay buirel arrakan ngi ogewalurior el sils el di imorngira Santos por ha funeral home rai malbetoga masang mase ma tirgel el mo odiagat sabarir el mei hadid galat karang lungu matako malmsulang el beklade arubak dios lo makontanga tergid rogui saint ingilius Albert Jacinto Osisiul subdra godal mga maldil ramanases nga barda. Tia subdra godal mga maldil ramanases nga barda. Lultob dra nga aksaw nawa sa araymul. Rami itchaswa abardong. Sa amlong tat nga namangyor. Rungul victories nga barda. Ngiray galaw anser mga doy. Singenari nakamura. Maiyu toribiyang makreos. Almasubdra arbekla tamam ragodalel mga maldilel at targid ramanases nga barda. Al targid ramanasim los meser ako tulurior Monday, July 28 raklo hospital nga blue orior. Apadangil ngal targid ang ramorge mingi ra kamaldil mla matrokle al morngir ang evalurior la August 7 na. Tel kamaldil mo kadalblal sa di morngir pala funeral home nga kibra blue ray lomor etu klora tu talmoswel beto betul mo matak blue ramal kayo. Tel kamaldil la ditmak ni mo kadalblal sa edi ang liok lema alung marbek at marangal kadik litmok gilel am kadalblal sa. Malaway sa kim subdir ngit tarbek latmam mamim da kaing sir tel lubong at sungul ngal targid na manases kabarda. Mangiwala kim subdir ngal gilam subdir ngal gila daro ngal gila margos pa ngal gila sarwang takataro ngal gila daw dilin tulmaw ngal gila miray rioba. Dili kal tubet sa subdir mo ngal gila timarong at Albert may na kaing sew. Malkayo kagim subdra ngalgilam nadil saksaw kalaulbay gadoy ngalgila lime ikono ngalgila Sofia Blayos ngalgilam nerungul Peter Alus Pastor Hubert Charles mangalgem Tirario Marta Alus mangalgem Estomin Nobuo mangalgem ngalgila Philip Alus ngalgila Sebart Alus ngalgila Namay Alus ngalgila Mongami Alus ngalgila Ulangs Ngabarda ngalgila Urugay Rebulgula Iratkaw Bibian Nomad ngalgila Motiliep Madrid Alcoscasi Alfonso Vintorio mangalgem ang esaragim subdra ngalgila dilbalaw ngira mangyor raseba sa amlong tat ngira mangyor marbebir kami ngalgila mledil saksaw tivedong kuni hiro damiana yano mamargi kuni hiro marbebir kami tilur atukor sarayo giwa mangalgem ngalgila mledil Hubert Lemong ang gitringan subdra at mamrakaudra at nasikri song sa ito maramda albilik kwarte mukas pasubod ay may nakaingin siw ay ragim subdra ngalgila kamarang sa araymul raksaw nuwa sa araymul madiray trinan si mangloy ngalgila mliksaw ngiro ay may Rahelinda Yor Daniel maribirgaw mangalgilam liksaw bius sa lamong
ra Erminia Vasilius madana chinti timla. Auryo lagi msubra ngalgila dira iya mukula mesengay ra dil sa amlong Marian mesengay ma bit marino mesengay ngalgila de gong mongami ngalgila mle dil mi el talat kitpit ngalgila bertang aberdong ra dilo ligong ramona ingira lulga ma Albert aberdong marbebir ngmiu ngalgila meru ira roduk ra kayong termete ma Josephino roduk ngalgila Angelina lemong ra serenade marep madolmer slaiter marimu ang imi Sunday marangalge marbebir gaw angat pangagim subra balkul Felix Osile kama evira dalang abiyang misang omrep mkas pusub de main da alimin kangisew at tukobet sa spodela nuas araymol matad ngina mangyor amurarang algila landisang rahuyo ko Henry matang kal senator oligong Dr. Stevenson Quarte marbibir kamiw mamayin da kayong sert ti alulbong alsung laman ases nga barada klamatela subda ulbum lodia kal sabeel madung ang clear rokuil at pagikmal ayamar mortigil adamam lodia kal madung clear heolingit tumayim da alimin da kayong sert ti alulbong alsung lang targid ramanasis nga barada almorngin na Thursday ako 7 almorngin na pala funeral home nga nangat kibra blue ray Kop malmasulang yero bakal Dios lobang gidrogoy. Sa naksaw no asaraymul. O si siulsub der tial kamaldi ramanases nga barada alto nga Pastor Hubert Alus Charles rungul vicaries nga barada madirario martarur almura rogul adamam alkumatargid ramanases nga barada langaligalaw lang alus nga barada amlamat rok la kamaldilel morngina Thursday ako 7 2025 aldi morngina Santos por half funeral home rangat kibrayray madakop malon tial alkaspusub de utangan may nakaing Sir Chelsea. At tukobet sa subdal top nga Pastor Hubert Alus Charles madirario Marta Irura almura rangalgilangir loira miun sa magim subdral Juan itakaldung mo subdra bibirgaw marangal gemin nakaing sew. Yailyak kal subdal top nga dirario Marta Alus mangir ngarbat Howard Charles almura ngar along rari ire ngarbat al Davis O'Hara mahubad yorang miner mkas pusub de min nakaing sew talbul. Dire kalo si siul subda mura madang ngabo tami irmang South Junior Coel Duley Subris, Mam Lei Laura Hideos, Mimosudra bibir kami may nakaing sortel bulo. Ayak spedik nga kalungul vicaries nga barda amor ko raklay bawang ilmang, maibira climate scolter, mosudra ngal rawud sa may nakaing sew. Dili kaliliyak spedik larungul vicaries nga barda madirario martarur, amor ay adre eduk kulwil solongos, mosudra dato nga ngarungalang may nakaing sortel bulo. Tukobet sa liliyak kalsubdal alto nga Pastor Hubert E. Charles, madirario martarur, amor kao rimu agi middlebirt, mosudra ngal gami nakaing sew. Agidiri kam subdra kao rabalgul Felix Osile, kama ebira dalang abiyang misa ko marep, makas pusubda may nakaing sew. Matakop malam sulang rokui dolong itararubak kal Diyos, marolmol malamakal tergid rokui. Say na rongu vicaries nga barada. Tia subdra kamaldilo at tobder nga awak rusong teruatyo kay, paabhens takawo, ulang ong Antonio Yaat, ong etiu haru its talmatang, almasubdal gila kamaldili laman nases nga barada. Kalmlos me era ospital, ra July 28, 2025, emlamot rokok kalmo mga maldi na Thursday ako 7, aldi morngira funeral home, rabalur ngat kibrayray. Ngayang aling spada lava up, hens takawo, masubdar bibir kaw may nakaing isiw. Diri kalm subdar kaw obilo lang ong aholiba Albert, masubdar bibir kaw may alim yung masukuma martial bulo. Diri kalm subdar kaw biling raham komsong, marabibir kaw ma Francis Caskiwo, may kaw marabibir kaw masukumam. Iliakat spedel obak rusong teruatyo kay amorado orisimang mandari maebilong ireng takawo mosubdar adat may mga sumamerti albulo o si siulsubdar top dernya obak rusong teruatyo kay maudal at harumi inawo almura obak rakalaw Stevenson magisang mawiat dil urchon sumasubdar adat may mga sumamerti albulo o letas padala rangal gilam lebdul sa tormoto rangal gilam lew irongos ewatala ngir ong wikla obak rayibugol Lorenzo ngiramolaw marangal gel olsudong oigang ramarchi olsudong bibirtir mamoros ngina molaw. Dili kalm subdra ka speaker Abraham Osima, maobilba Mary Osima, mamkas pusubda may nakaing sirti albula. Maralang ekspadal adalbaray may, marangal karay may, ngirur Salvador, masubdra adad may masumam. Dili kaspadal ibudura barak Florencio Yamada, masubdra bibir ka may nakaing siw. Ako lagi masubdra ka cricket ridis Cleophas Robert, madira Sears Clive Yuri, masubdra adad may nakaing siw. Dili kaspadal ang ila Esebres, Brani Salvador, dili masubdra ka Gabriel Olablu, Tony Ilitadong, masubdra adad may masumam martial bulo. Ngarara tagim masubdra ng alkilapos o blaluk, rangal gila dirat kadam topo da say gamal, may lolang miyaw Andrew, mo subdra adat marangal gamim da alimiti albula. Agidiri kam subdra kal kararam yo Columbus sa kuma, mo subdra adat marangal gamim da kang surti albula.
Diri ka subudra ka le sebera kadong Edwin Chokay min kaing serti albula. Kaklagi subudra ka klulubak Mark Rubas mawel Juana Baulong masubudra ada de mi mosumamrti albula. Malgayo kang espada lay Mirur Ignacio Rungulbay, sa Aruliong Teodoro Rungulbay, Mahuana Rungulbay, mosubra ada de may musumam. Diri ka espada lang ilat Milool Denis ito, Mama Madro Elsiang Basilio Mira, Mama Tralmi Masasingi Arurang Mabuk Emir Maruy, mosubra ada de may nalimirti albula. Artmang espada la sabo SBay, may gomarangal game musumam, diri ka musubra rangalgila dira may gumangay, may musumam mirti albula. Anam lang wagi musubra kang turong chansong yama, mangina sibong lakis malsol, mangirak lang chans kabong, at panging espada lang gila adal malay ti itong manya amasyol masubra bibirngaw may musumamrti albula. Miliging espada larmar katami irong South Junior masubra ada de may musumam. Oryo lagi masubra kal dirngar kongarang kalat madrangar masubra bibirngaw may mdaking sew. Diri kam subra kal Marciana T. Gibson masubra bibirngaw may mdaking sew. Diri kam subra kal obak rakamsong balent oigang masubra bibirngaw may mdaking sew. Diri kam subra kal ansi oisawang marbibirngaw may mdaking sew talbula. Diri ka espada lang gilam le diri ngarwisong al Kyokong Hotel, rangal gilam le diri trip koylong, rangal gilang ila taklo midar, Augusta Borja, Singeru ngira molaw, Tina N. Thomas, Kikuko Mochimaru, adalbarang atibang Ephraim ngira ite, Bruce Dimir, Ingyang ar adalbay marbibirti. Diri ka lo sisulsud al todri abakrusong atirwatyo kay, maudalad harumi inawo, amura rangal gila at maal magaol bes Paulus o ngalibang, masubra bibirngaw may mdaking sirti albulo. Paliliwagim subra kaul obak na mga lang altib ngiragit, matulik tiyak yung asang, mabilong sumingko Joseph, masubra ada de may musumam. Ay gitri kam subra kaul ador koroy Pastor Romali, marangal gilam li ador koroy asintoy saal, masubra ada de may musumam. Ngayon ragim subra kami rangal gil orengs, marangal gil akasil, marangal gil ongino, mamistro, may musumam ritel albulo. Akamaldi lam lamatrok kal Marina Thursday, August 7 na 2025, Palauan Funeral Home Rablu Ray, ay mga maldil maswel, may mamadak Rablu ramal kayo. Kopan masulang ay dito kalat karang nunguwa. Sain o bakrusong teruotyo kay. Tial subadal mula ring stringi, at yakal spadel, mat yakal tigingel, maluub engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspadirar at lulul top deringi e haraoringi, koh mal masulang. Subadara kodal. Tia subdra kodal lol top deringi ya obakarbaw marhens madrangar rupas Emmanuel Maldangsang iat kaume el Hillary ubday ma arnge el dulutao el morarokul atmam rapek blul gere lahmel dillela adil belau dulutao el ngelgela amle hertik kiari dulutao emla motrokok morngira onge blurior lea il gobsingil onge il bur el arrak el di morngira abli latmal ratulutao el all blay rangarbeet ya auriul en di momadakra otosongol ma alwaisei ya ki msuder gemiu el dagaw adalatul wasem kasbsubuda emem da lim med gaing seu tel albul ya olle ya ki msuder artikulang skang Turkiya ora kitil Margarita Moses melmerengelgem era alinskang haruo ma arbe birngi ma lungasugumam agi direk msuder gaul Helen Moros ngira molau may ma aruat Paulina ewat skang ma arbe birgau luase memda alim edkaing seu yang arlong akim subdra hay adrairik lel Albert Maldangsang luase mo subdra harada marangal grairik marangal gela asiliang tem era Kadwin Siliang luase mo subdra arbe birgau marangal gela rubas Emmanuel era Helen Takriu ma arbe birngi ertal song Paulus Sway ma awadal adra agriusong luase mo subdra adadma harangalga era agriusong ma ay adra apsang al Stephen Kanay ma ebira apsang luase mo subdra adat ma arangalga ra apsang ire gabat Davis Uahara ma aupat liorang minel luase mo subdra adat marangalga emem takaing seu agi direk mo subdra ha ebira may iroro mai arurang luase mo subdra adat marangalga emem musugumam yang rarda kim subdra gaul el adelbaira yeti el Dwight Alexander ma tiratngel Esther telam selwase mosubdra adat rapang esola emem musugumam direk liliak spedela artikulang skang
amora angira Royce el Franciscip ma ebira Royce el Mihainat Marcel wase mosubdara bebir kamiu marangal kami musukumam ya kuk ngaram lungu ya kim subdar gaul irutel emi womat wase mosubdara ardad marangal ka emi musukumam marangal ke la hatil bung ongi dopra a asel mar bebir ngi wase memta alim ya takai ngeseu ya angat pang ya kim subdar gaul dritep okadat itong ma anowai doong wase mosubdar ardad marangal ka emi memta alim ya takai ngeseu Kidirek mesubdar gaul ladar bar olbedel helasyo ngirai baksel wase mekau ma atroli mamusukumam ya iraya kim subdra asinge ko Simeon ma arngal gem wase mem tkai ngiseu ya oreora kim subdra arngal ge lakiari dilutao era karmius ngirai ngas ma arbebiritir marngal ge la marngal gir melmei mamusukumam agi direk mesubdra arngal ge lamle opa karbau ulit ngira kabau era aroman malili luase mosubdra arbebirgmiu marngal ge la elobet ngira kabau era direktor Curtis ma arbebirngi marngal ge la ayusinao a ubde ra Carson ma Rosla ma arbebirgmiu marngal ge la opa karbau Elmar Hens Madrangar, Ra Carson, Ma Alice, Ma Bebirikmiu, Mariar Ubdei, Bagemakmat, Ma Arangalgel, Ugong Ubdei, Fritz, Ma Arangalgel, O'Brien Ubdei, Ma Arangalgel, Marangela Ayat Kaumei, Ra Ahilary Ubdei, Ra Esiang Ubdei, Ma Arbebiringi, Iror Ubdei, Albert, Ma Marangalgel, Wasemem Musugumam, Eritial Albul. Agi direkil lol turgau el buk emir marui melmerangel game rafred ma amirian ma arbebiritir melngasukumam marangel la amista onglungul ra Shirley Ellis malahi kel ma Cindy wase mem takaing seu marangel amle et ketasaul deni onglungul ra aibul mei ma togobetsel mora Apollonia ngir e ol wase mem da alim takaing seu ya ilak spedera artikulang amura arngalgela angira ilap era awel fuana Benhart marbebirigi marngalgela akatosang ra adil odilang ma arngalgel marngalgela asimon era aklarisa maklara alwase mem musukumam ma atakomal musulang yabud rarubakil dios lo bengket rogui etibos gases sils ra amasang Sain o pakarbau marhens madrangar. Mutiltia tarasub dara osisiul godal, marasetia sub dara kamaldi lol tob darngia angiraibu ol Paul Roklay, ma angirasor Abraham Giruyos, marmalik Fritz, marnge el drutao. El mesub dara bekla dmaban mukma adil belau drutao, el ngalgela adlutao, Regel amlosme ersera alu ma ewit el gabsingil el al longa il buil onge widel buil ma abatengela ngaramor la motorko la kamaldil el morngi la onge ibrurior le il gabsingil onge il buil el arrak ma abatengela moto dramor ra ai clock ra tutaul morablir ra ol blair ngarbet e maldil el motelial sils e momadak ra otosong ra a ol blai mal wasiakim sud olngit tergau el mlei ma aungir ngul la kobong luase mosubdrang le game rogui ma arada marangalka ra aibu e meimet alim yetaka ingser tial kamandilela hadil belau dulutao idirek mosubdrang le lamle mlei aibul ueda ma ebil pos Vicenta Kalu ma awodal adal takakorulugo ma mieko takesi luase meimet ka ingser yeta alim tial albul osisiul subdra kodal amora adir uldakal o op ngiraket ma arngalgel amle edir rakhargur tir op era lili uludong ma protekil el hermana kiota marngalgel ma dir rakhargur no nalui marngalgel wasem kasbsud erogul adrakhargur e mem dakain seur tial gamal dilel adil belau dilutao osisiul subdra gamal dila amora atir turong el hiroko sukiyama lo hacemos sudrar al gem arngalgela hisai udei ma arngalgar railo esolae ngusugubam rital albul osisiul sudra khamaldil amor arngalgela amle ngiraibu ngirausui era amaria selin ma suzan ngirausui lo hacemos sudrar arngalgiu agi direct sudra amle ngiraibu el galu era Luis Kalu ma
asay sangkalu ma arbebiringi marangalgelam le ingiraibu ulbendix lakobong era pualani ma anglis ma chie kol wase memdagayin seu eritial albul o sisiu su dara khamdilela hadil pelau tulutao amorangalgela asabit matiaw era kasoal bishop ma ailemlong matiaw luase me kamiu ma arangalkiu ma alim medagayin seu tial albul agi direkel mesub de olngitergau luaisang fritz Mario luase molturgra arbebirgau memta ali medagayin seu tial kamandilela til belau adrutao Kidirek mesub drar ngalgela Antonio Rarmelig Fritz ma Darren Fritz luase memdagayin seu ed ali metel albul o sisiu sub drar kamaldila mora hangir ol suul el sirino husakla madir ol suul el sae ko temangil ma abas el sau masayuki luase mesub drar ardada barangalga era ol suul hememda kayin seu Direklo si siu dra akamaldil amora anget edong rating ilius yusin uehara ma adirra del bol el benita mesubd luase mosudra aroguil at ma arangal granget edong hemem dakaing seur tial albul o si siu dra kodal la mora arangalgela amle edil u ermang angiruyos era hangas kesuk Abraham ngiruyos ma til u Rahel ngiruyos o erbelau luase mosudra bebirgmiu marvekel ade memdagaing seu direklo si siu da mora arangalgela amle odalat akasi sarablai ra odalat Rosalind Bresbang ma legislator Gordino sarablai luasem gasusub del bekel ade bemdalim medagaing seu ertialgamaldil agi direkl mesub olgitra arangalgela hagatsuma mangalin era Inocencio Kazuma ma arbebiringi luasemem kimgaing seu o sisiu da mora arangalgela nina dulutao meledang era aringal Mills Langley Johannes ma Calvin Johannes Aki amare olungit tirgel atmam lo hodia khalbatungang clear malakapol makitarang miu memdagaing seu ertial kamaldile langalgela dulutao rengel era adil belau adulutao el morngira aol blar ngarbeet ra ongei mlurior leail gabsingil ongei ail buir el arra mada komal mesulang adios robengeder rogui edi bodagate ersel sils Muttiatara subdra osisiul godal matia subdra akabaldil el tobdringia hangirai galaul Francisco Kibons ma ngir ol ngabang al grek kirmang ma aadal baratang alin uldak sid mosudra akodalela atargidra adil belau dulutao el ngalgelamle he adal bara atang dulutao arngel el nos me ersera alui ba elol mulgo singil on elol bulbuir el arak ya badangelang gal targida ngaramork emotuo dra tutara o imlurior le el gabsingil on el buir el arak el mo cloira ol blai el ngara hangar beed hemang maldil el material sils etimo madakr o sogra ol blai ma akim subdra amiraid el yuriko materni ma tirra praka le sita borei ma tirmangang del aida malson ma tir otong siska blailes tir uldak o op ngiraket wekel dil marine etibek telilau siska saguma tir radalgong waisang Fritz Mariur Wodel ad Akemi Anderson ma arimu Dominikang Oriakl tituoi keki udui protekil Hermana Kiota tirraud tani ngirmang Wodel ad Rosalind Meresbang ngisik Krisong Saito tir eklbay Linda Yop tir turong Hiroko Sukiyama tis irung Lakobong Johanna Moses ma Evelyn Kosipa irekaspadala Alolita Kibons Gwen France Corinne Sungino, Sabet Tatingal, Sayuri Marumoto, Carmela Lulg, Sani Ngirmang, Tamara Ngirmang Amasyol, Royce Ngirmang Subris, Yasmin Ngirmang et Pisong, Beverly Ruldak, Atlan Ruldak, Tuego Mona Marbo, Marcela Imatengel, Misya Orugoma, Elila Ngirmang, Agidirek Musudra, Adalbar Kaswal El Harry Fritz, Ngira Itei Dr. Victoriano, Delegate Mangur Lulg, Ngira Matugur Milan Isaac, Ngira Loy Lulg, Adelbar Irik Glensit, Samuel Sanders,
ngir etet Norbertiano, rangem Sebastian Andreas, kiltengurat amding RB udui, reirei irdi maul Oshar Spis, Kararamio Columbus Sakuma, itpik James ngirateng, Tingilius Eugene Uehara, ngir turong Jan Sugiyama, ngiraklsong Sam Yoyo Masang, Longong Scott Yano, Remrang Santi Asanuma, Antonio Lomisang, ngiratrang Pedro Ma Salvador Telams. Direkats padala Justice Lula, Ma Jade Pis, Juan Ngirmang, Calvin Igsil, Torwal Morey, Ivan Morey, Gustav Aitaro, Joe Aitaro, Jerwin Rengil, Mersay Orugum, Milong Orugum, Mickey Elblau, Masami Elblau Jr., Olbet Kasoley, Campes Kasoley, Jason Kasoley, Matthew Kasoley, Kanki Kasoley, Torwal Gibbons, Danny Materney, Richard Silmay, Leslie David, Saisang Kalu. Kamaldi Renggal Lmas, Amlamot Turgok Lumorngira, Ongay Meludor, Lea El Kapsingil Ongay El Buir El Arrak, Ma Batangel Engal Targid, Angaramor, Emoterga Klal Motodra Tutau, Elmo Ocloera A Olblay, El Garangarbeed, Emangamaldi El Moteliad Sils, Edi Mamadakra Autosongra Olblay. Aki Musube de Olngitra Arbek Admam, Luase Memed Alim, Eritel El Bul, Edirekl Malbatoka Alsang, ma aalbur magom di mo madangay edi tagaw klatk erang lungu mata ko mal mesulang sain ngir ol ngabang el gregorio ngirbang tial mulreng seringit subd adia kalul de swel madia kal tingel madia hospital adias broadcasting company tiang alul tob der adan ngara albul eulungit terma makiol tob der ngil morabuai subdra gamaldil ma aldadu malwasetya subdra gamaldil aldadu el tob der ngia au el de mei obak ma arimir Johannes eur ma au ermelek del terworungul bai ma siles ngira myang el morarokul edmam engelget era radiol edirek el buiki at era angribu gora angarbe edroror el meo tomei el mlosme ma abadengela angaramor kem la motrkok la gamaldil ma aldadu el morangira etiul gobsingil a onga el buire lara mang motob dra morgora 645 ratutau el morami sangra kloli ke le sara catholic Sacred Heart Church e auriul en tob del morabara hangat ibr rangar beet marcelila mosrin el mesang en tob dun mo ngamaldi ra abla rangar ibukul rangar beet el motar klo matedob et tob dun el mora amal lakla era ale uy el belura Aimelig State. Malwai seagim subdra arbek ladmamra ikalbek belu mangar longa kim subdra arwong el Juliana Nana Takriu luasemo subdra adatma arngalka ememda alimeda kainga seu ya kukngararda ya akim subdra ha former president madar ngabugo dol Tamir Musau Junior el mukmamo subdra aradada marngalga ememda kainga seu ya angarum lungui hakim subdra dibir el Johannes eur luasemo subdra bebir gau ma arngalga ememda alimeda kainga seu ritel el bul direkl mesubdra arngalga lamle erwong ngerudus ngirai kalau era arungul era uang el William ngirai kalau ma sisinya ngirai kalau luasemo subdra arbebir gamiu ememda alimeda kainga seu ya kuk ngat mau era ablar armal hakim subdra arungul lau el Johannes ting ma angira armal Justin ngiratnger luasemo subdra adat ma arngal gememda ali medgaing seu telelbul ya kuk ngat pang yakim subdra Valentino omasyool ma amanya amasyool luasemo subdra arbebir gamiu ma arngal kek ememda ali medgaing seu telelbul agi direk subdra siles ngirarmyang ma arbebir gamiu luasemo medda ali medgaing seu telelbul idirek subdra arngal gela angelong blodak luasem kasu de medda ali telelbul ya imli ki subdra hauel de mei obak ma Paul Simang urbau rubas obak ma awilbur olu Williams ungireng Joseph Roslyn Ueki Ray obak ma Arikel kwal luasem medda ali medgaing seu telelbul agi direk subdra arngal obak tu birikle rangosengs Nakamura ra angir lui soang oil madir lui
النتواي أويل المرا أويل ماسترز الواسم مسوب درا رنال كمم دالي متكاين سير تيال البول أجي ديريك المسوب درا وإرملك الترور مولباي الواسم مسوب درا أربي رجاو مارنال كلا أمروك مولباي مارنال كلا هذا سبل rungul bai marangal gela abartol yo marangal gela amalek kiota marangal gela kukong fritz ma arangal gela old sudong rungul bai lo se memet ali met gaing ser tel albul ya ilak sub da mora ab ekl dil eba kiota mar bebirgau lo se memet alim et gaing ser tel albul o sisiu sub da mora tidrungul bai ma arungul bai mok mosudra arangal gela angiru ulbat memet alim et gaing ser tel albul direct limligen spadala arblut marino rosegel ma evil hermana umetaro luase mem kaing sertel albul ya kokirai ya ki olturgra ebiletil Caroline Takada luase mem minister Charles Obiang ma kimalim tel albul maral gala atuti oloal era anji tuti ma arbebirngi luase mem da kaing seu ya ilak suda mora arangal gala atam treng armas melmem kim kaing seu marangal gala Abersik Santos era Steven Santos ma arbebirngi melmem kim ali me kim kaing seu tel albul ma omgatel belayok ma bins belayok memo subdra aradad marangal ke mem kaing seu togubet subda mora ayat aspun stakada lo asemo subdra aradad marangal ko mem da ali me kaing seu tel albul agi direk musub dran gela au ermas tomei era ome bal basilius ma ai wong bes rose me da li me ga ser tel albul ya oriora kim sub dran gela humiko kingio rose me kim ga ser tel albul agi direk musub dran gela debel bot ratina debel bot ma lo sau debel bot idet debel bot ma Armstrong debel bot mar gela sor debel bot ra amasau udui ma Herman ikeda marangal kela atu marang double bot era emi misei ma amadar abab eli misei luase masudar adad marangal ka emem dali met gaing ser tel albul direct spadar kela ebil tulik ya isangir oral arangal kela aulangir oral ma tulik Alfonso Diaz ma ebil tulik el idet double bot ma motor dromokota ma Richard rulugota agi direct besubdra ebid yungul ulai otoboda luase mosubdar bebirgau ma arangal game metakaing ser tel albul agi direct besubdra ngaloms France ma o damara au wilter remas luase mosubdar adad marangal game metalim metakaing ser tel albul agi direct besubdra ab ekldil ra angri bugul alguye belelai Anastasio luase mosudra aradat marangal ke mem takai ngeseur tel albul agi direk mosudra oligong dabde kemangami ma amalat ka dorin onglung Matthew mangami eri luase mosudra aradat marangal ke mem takai takai ngeseur tel albul agi direk mosudra angira moi Adelino Santos ma Marcela Santos luase mem takai ngeseur tel albul gidirek mosudra Mary Wenti Adelbai ma Lawrence Katabangang ma Emery Wenti luase mosudra bebirgami mem takai ngeseur tel albul abililio akim sudra Isao Sishor Sadako Smau ma tidrengerbu Hilaria Amalei ma Kenchi Kenti marangal kela ati marong Sishor luase mosudra ardad marangal ka hemem kai ngeseur tel albul ya ngayaura kim sudra eltigus natus mis ma au el seng flavin mis luase mosudra ardad marangal ka hemem kai ngeseur tel albul idirek mosudra ben Thomas luase mosudra ardad ma arangal ka hemem kai ngeseur tel albul dirgala mama mlotia hal mudungan clear len klemotela subda ula ki malol ngitula sei labon ngitar miu e motangal gas suda emem daga suese e daga ngeseur tel albul e mar classe ma alsang matirgel modia hasferil me yakmal dimgel besuli dit karat karang lungu sign o el de mei oba nutul tia tara subdra osisiul godal matia osisiul subdra kamaldil elol tobdrengia Isao Sishor ma Lawrence Katabangang ma Kenchi Kenti ma adirungerbu Hilaria Malay el Moraro Kuil el Admam al Mokma atargidra ar adiol ra
aigeth ra leui edirek buiki at erangri buko ngar beet el meo tomei am losme ersera ongei milurior emlelu mei milgop singil onge widel buire larrak ma badangela agara mor kem la motrko kla maldilel el moringi raspadong le tiul ko singil onge ay buire larrak ma abadangela diol el meo tomeia edirek adribu kolra angribu kol amo otto dra morgra 645 ra tutau el mora Sacred Heart Church el tatsikang e mora barang at ibla el ngara angar beet lokdel bung et tobda el mo rablarang ribukula e mga maldil el mo otal clock emra el mo omdakra olgulra igeder ale uiray mliga agamaldila adimol dimukra omagadal plansa ma aldadu etiak allung el mga liokla ma kimsubet tigagder admam ritial kamandilela aradiol el meo tomei edirek buiki at rangri bukol luase akim subdra au ramador meldame obak ma arwong Juliana takriu ma arangalgala ngiru ulbat parangalgala har iwang ambasyon ma tkula udel teru ulbai ma arangalgala aitap ngirat agi e olngit luase mosudra dade marangalge mem tkaing seur telbul agi direk mesubdra Flora tur Julia tur ma anina delutao direk spadala Adaya delutao ngembes pelayok Deborah Kenti Nora Sorablay Jesse Sisyor Bernice Sisyor Joren Ingloy Maome Bail Wermasa Helen Yamada Vince Pelayok Kenji Kenti Purton Wenti Jesus Sisyor Dilbert David Ma Sino Andres Ma Adiel Blunt Melinda Amale Beverly King Joran Kenti Sabit Kabagol, Kathleen Sisyor, Marive Blunt, Kuye Belalay Anastasio, Sadagos Mau, Shandrang Sadang, Moses Tulutao, Albino Kenti, Nelson Sisyor, Godwin Sisyor, Greg Langsang, Jeffrey Delay. Direkan Spadara, Omagatal Belayok, Enicia Odriong, Jorela Kenti, Joyce Sisyor, Tilbos Sisyor, Madeline Masaru, Leslie Adachi, Mary Wenti, Dion Oldiais, Maurice Tur, Emery Wenti, Harvey Sisyor, Leslie Tewid, Marson Masaru, Ma Atarius Robert. Agidirek lorgit rangalgela atchoko, Ma akembol wasel memgim gaing seu, Osisiul subdra kamaldilela aradiol meo tomei etirek buiki adra ang ribu korongar beet, el mortir gagidel adamam. Ma angaram lungui yakim subdra arangal gelat atamat ngira matras row ngisala ayos rengi ilong udui rungu ram uang aki ortur malme erangal kem mekim kaing seuritial al-adsang mangat pang yakim subdra arangal gelar iwang yosiwo omsyol Yohanes eur eulungit tulase mosudar bebir kau rangalgel mar bebir ra angiraram yang oloan ay mili gagim sudra au el temei opak mar adar ongal marangalgela angay siya madaksang marangalgela Maria Jose ilong ultuk ma arikel tadao mawidreng Joseph Paul Simang ma arubas opak ya oreor ya kim sudra rangalgela angir lui edirek spadra rangalgela obongdang PS Evans PS ma aharu ko uro marangalgel marbebidra aurmak table bot matorin ongnul ya iraya ki olgit rangalgela angiras adui Santos el malmei mengusumam eritial albul direk los siul subda alol tob derngi Lawrence kutabangang ma adirngerbu el hilaria amalei el mortir gaki del adamam el ngara aikal belu ma belilio yakim subdra arungul Eric Saburo ma ongeim Jackson iraingas ma arugobai ma yumi remlig ma ayat jinit kel marunguru el Herman Omelau ma obad kalaul bay olgril e olngit luase mo subdra dad marangal ka hemem da kaingiseu ya kuk ngau rakim subdra arungul Yusim Mukui ma ongeim Captain Arvin Raymond Marugubay Sanair Tangalpat Makui ma Atmolus Isabella Ridep ma Eldix Natus Miss ma Wadalat Siana Miss
e olungit tulwa se mo sudar adat marangal ke me kai ngeseu o siu sudra kamdi le el do ra aradiol me o tomei e direct buki adra angri bu korongar bet el tawdringi adiringar bu hilaria amale el morangal gelamle edira molei malomus etibek ma blamsum Susan yob mar bebiringi marangal gela aungil besus sadao marangal gela mesio arungul marangal gela itei kel marangal gela Salvador kesiwang marangal gelamle eu elbil el kimiko loitang Makimiko Cruz ma arangal marangala mayumirumli mar bebiringi director susiu su damora arangal ngiru ulpat e olngitulase memo sudra tirgagidel al atat rokui regagidel blu mabosbri del mem da ngiseu mai mili gagim sudra yukiwo et pisong kalistus ngir turong ma madangal liang roklai ma elenda ramari ma oisubokol tem ma Antonio ngirturong ya ngaramlungu yang spadala arangalgela adira sipong cloldil aira yang spadala arangalgela AY sakasa marangalgela masta 066 spoons takada marbebiringi direct spadala obat el kalaul bay olgril ma arbebiringi ya oreo yang spadala hatareng alus ma enita tu liaur marangalgela akadamang haruo laiter dolmers ma angira kasau ngirnga batangal marut rar Ivan Rubiang ma direct spadala Caleb ngirat map ma akeurung dolmers ma Yosua ngirnga batangal ma arangalgala abele el ngirnga batangal ma madrai saur get osusil sub dra khamal dilela radiol meo tomei e direct buki adra angaribu korongar bet lol top drangi alawrens kutbangang ma atiringar bu hilaria amale el mora at kula udul teru orungul bai e olingit lo semo subdar bebirgau e memeda ing seur tial albul ya togubets e lak subda alol tawdrangia adirngar bu el hilaria amale ma omqatal balayok el mora akayoko irul ma anurita edburg e olingit lo semo turgra abilung masaya okada men bemel ngusumam direct togobets subda etel gamalti la lol tobdringi la rens katbangang el morarungu ra atanu haruo ma arugubai linda haruo melo osubdra artat e memeda kaingeseu en kamutela subda un ma blola kalmudunga hangklir beklat agi malolngit mong diapon makitarung miu e motogalo ti talsang miu e memeda kaingeseu tel elbul madako man sulang rubakil dios lobangeder rogui tial subdel mulla rengstrengi adiagal spedel ma diagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul topdengi e haraorngi ko mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come. Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karakuchi Island beer. WWFM is owned and operated by DS Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7. With a transmitting power of 450 watt each transmitter, WWFM is a 100% locally owned radio station. PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer.
Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PTST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Are you tired of overflowing bins and irregular waste collection? WWF Waste Collection Company got you covered. We offer residential waste pickup for only $22 a month and commercial waste pickup for only $33 a month. Why choose us? We offer affordable rates, prompt and reliable services, and we are also able to curate our services to meet your needs. You can contact us at 488-2254, 775-1509, or 775-2765, or email us at bubblethewastecollectors@gmail.com. Let's work together for a cleaner and greener future. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Diaz apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the Hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Diaz Apartment, the right place for you. Ali, ngariya malor udu subde de hatememel mera radio station. Madagulngit mamay gin masukaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Eu aisen muk mungomur oingrang momrekor oingrang. Etelat times ratal si se sain ringi. Esen ringil either moya ka fax mora 488-4420. Malub ke sendringi loya ka email mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recorderingi erulia invoice sendringi le korkau ya uriul ega me harau. Ali malia moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maloba ngania harma raspedem ya ki call segi the number e mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal sulang. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. Oisine. What do you mean, oisine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer. Asahi Super Dry. Number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Bill and Hillary called in for questioning. I'm Chris Foster, Fox News. The Clintons and several top Justice Department officials formerly are subpoenaed by the House Oversight Committee for interviews about the late sex trafficker Jeffrey Epstein. There is a part 2 to this subpoena as well. Oversight wants the DOJ to send over a bunch of records related to the Epstein case, and they've got a deadline of August 19th to turn over those documents. Remember, President Trump
has directed the DOJ to turn over and release all credible files and evidence related to the Epstein case. The DOJ is also pushing to release grand jury testimony as well, waiting on that. Fox's Aisha Hosni, convicted Epstein accomplice. Colleen Maxwell opposes the request to unseal grand jury transcripts. Media witnesses in Tennessee say Byron Black appeared to be in distress and said it's hurting so bad during his execution in Tennessee. The lethal injection was done as Black's defibrillator implant still functioned. His lawyers disagreed with the state's insistence that Black would feel no pain in the process. Abigail Geyer, a state victims advocate, read a statement from victims' relatives who witnessed the execution. I thank God for making this happen. His family is going through the same thing now that we went through 37 years ago. Black shot his girlfriend and her 2 daughters to death in 1988. Fox's Grinnell Scott. Israel's prime minister is working on a new strategy for the war in Gaza, possibly including full military occupation. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office put out a statement after what they're calling a limited security discussion that lasted about 3 hours, saying the chief of staff presented options for continuing the campaign in Gaza and that the IDF is prepared to implement any decision made by the security cabinet. This comes after President Trump's special envoy Steve Witkoff told the families of the remaining hostages his proposal doesn't work and that they've tried everything. Fox's Jessica Rosenthal. The Texas House reconvenes again. With not enough members to proceed, dozens of Democrats are gone to prevent a vote on new congressional map. I'm Chris Foster, Fox News. One quadruple murder suspect is captured in Tennessee. Austin Drummond accused of murdering 4 members of a family, then taking a baby and abandoning it. The manhunt continues for another in Montana. Montana Attorney General Austin Knudsen calls it the #1 law enforcement effort in the state right now, finding 45-year-old Michael Brown, who's accused of entering the Owl Bar in Anaconda Friday, shooting and killing 4 elderly patrons and staff, then fleeing into the remote mountains where Brown is still believed to be hiding. We want to get this guy rounded up. This is our top focus in the entire state of Montana, making sure this community is safe and getting this fugitive brought in one way or the other. Montana's governor also freeing up funds to keep all law enforcement assets in on the search by ground and by air. It's Fox's Jeff Manasso. A federal judge for now blocks the Trump administration from diverting funds from a program providing grants for natural disaster prevention. President Trump's expected to make a move this week to stop banks from shutting out cryptocurrency companies or denying services based on customers' politics or religion. The White House is preparing an executive order to punish banks over alleged discrimination against conservatives and crypto firms. The order, seen by the Wall Street Journal, directs regulators to investigate whether banks violated laws like the Equal Credit Opportunity Act or consumer protection rules, with possible penalties for offenders. Conservatives and crypto firms claim they've been unfairly denied banking services, while banks argue their actions are based on legal and regulatory risks. Some banks, including Bank of America, say they support clearer rules but deny political bias. Carmen Roberts, Fox News. Israel says 200 crocodiles at an abandoned farm on a settlement in the West Bank have been humanely killed. They had so little food they were eating each other. At the close on Wall Street, stocks lower today. I'm Chris Foster, Fox News.